পইলাও তিনি 3 তারিখ 2 মাস 2023 তিনি শুক্রবার বসালো जों তিনি প্রেস মিট মাচক লাইহা প্রেস মিট মাচক नि थाइमाखे 60 कांचनपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नि बुबाग्रानि दलंगे बुबाग्रानो हा नाय रंगे तिनियो ब्रो डेली न्यूज एंड एंटरटेनमेंट आके ब्रो न्यू यूट्यूब चैनल आके त्रे मीडिया पर्सन दनो पुइलाव खापं खाचंगमो हामबाय मारिफियो मांबे तिनियो जों प्रेस मिट माफाय आबनि थाइमाखे 60 कांचनपुर असेंबली तिनियो जे हावांग उंगे थाहा मांबे इनके तिप्रामोथा नि उंगे बगनै उंगे थाहा आबम थाइमानो जों जतो चिनि ओसम चिनि 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली नि चिनि जाति चिनि जतो रो पुरिता दफा तनेमा ब्रंनो जों 90 हाबे सिरि पेमेन्ट मा थाइमा क्रि खावै थाहा आरो बे तिनि ब प्रेस मिट दिके जों ब्रेकिं मि जों बरबो संनै उंपिथां आबो थाइमानो जों सिरेने नांनाय आबो जों तिनि प्रेस मिट माखियो स्पके बा बुबाग्रानि ब्रो स्पके बा बुबाग्रानि ब्रो या आबो थाइमानो तुइ से तिनियो चिनि ओ समरो बा नै फतंनाय मुखा सानै फतंनाय जामाया नुमाया फ अंपाय थाहा आबो ब्रेके बुजु खेला नाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ब्रेके सक्सेस नाय चिनि जे साइमो जों राजानो नांख्रुमा हिमु मा चिनि बिस्कानि चिनि इमां चिनि आइडेंटिटी द्राव येला रनमा आबो थाइमानो जों ब्रेके सेफ खेमे नाय आबो ब्रेके ला रमाय ये वाना लायपाये दंजानाय दाखुमखौ माम फारो जों जतो सिलेने नांनाय आबनो तुइसे जों तिनियो प्रेस मिट मा फायो मावमि इनके जों अंखा तिप्रामथा लायथानाय एडिसिया फना जों नुये दङो जे बुबाग्रा तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी TSP आबोनि रेजिस्टर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बायसे TTAADC त्रिपुरा ट्राइबल्स एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गवर्नमेंट फॉर्मो ओमन दियो तिनियो मा उंगि थाहाला लाई थानाय तालनि जे चिनि तावा जे तिप्रामथा बा तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी बथ गठनतंत्र केहा ब्रो दालाव बुक बम्मा ब्रोकसे जतो बुबाग्रानो हा नेमा दल आखा ओनेमा निमसियो मा उंगि थाहाला चिनि पहिलाव फायहा जों टिकेट ले ब्रेके मासाइफि टिकेट मासाइमो स्पोलेक माउफि केहा के कैंडिडेट खातुमि MLA खातुमि मंत्री खातुमि हिफने साहा अब सामम थेमानो आं क्लेरिफिकेशन साखेनि जुमके माउमे इनके चिनि बाये जों नायै दङ इलेक्शन नि जे डिक्लेयर आखसनि सिगाङाव कैंडिडेट आबनि सिगाङाव लोगो प्रजा डेमोक्रेसी उमदियो लोगो प्रजा केहा जातिनि उंगे केहा साइखौये जानजानि साइमार मा जानजानि राइट्स तमदि किया जों साइलेहा जानजानि जुमो अंलेहा कमांबे चिनि ब्रह्मनां शंकरियां बेरमै बय इनके जतनो सियो बुं थाइलेण्ड न दङो थाइलेण्ड तमो बुं फाइमम तावा जाति लोगो प्रजा 1,5 बुबाग्रा नाहिमो हिमदयो बुं फाइहा बुबाग्रा न नांखुनि फाइहा हाइमोनिम सियो जतो जातिनि 60 कांचनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी नि जोंफो जातिनि साइखुमो के हा लाई थानाय 72 बोसोर जों नायै नायहा आरपचिनि जाति गत MLA मंत्री चायै थां फनो या गवचिनि जे जाति दफा तनेमा ग्राम गंजेव तनेमा हाबसु हाकोना तनेमा न चिया उइ थां लामा क्रिमा फसिया थां कुमा क्रिमा फसिया उइ थांओ आबको अमनि थाइमानि मिसियो दिनियो के बुनो के हा जातिनि साइखोमो उइ जाति हा मम दियो बिन बये जतो चिनि 60 कांचनपुरनि असेंबली नि सोसाइटी तनेमा आके जतो IDP तनेमा आके जतो 25 BC 60 कांचनपुर तंगो मॉनिटरिंग 25 BC निमसियो मेजॉरिटी किए बुनो सपोर्ट किए रिकमेंडेशन दिहा एवरी BC नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन ब्राउ आके तेरे जतो ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी आके सेंट्रल माइ सिनाय जतो मेजॉरिटी सपोर्ट किए बुनो रिकमेंडेशन दिए बुनो क्लैरिफिकेशन बुनो रिए सबमिट माइ केहा चुं बुबाग्रान थियो आके ओंपायमनि यागवा इनके थांलायहा
samung tanglai ha tini thahama ona chung bukbam ke tonglayo tongmon misiyo central committee ni umodiyo chung je mchimo chung no khnare mo chung simon jarawa chung no ha 27 tarik wa Tipraland state party ni hiye mongbe engke register party register political party and recognized Tipraland state party engke mongbe Tipramo tha Tipra ha indigenous progressive regional alliance aboke register ungyako ke lai thana edition jokon ong to haba taklayo phono 28 tarik 27 tarik 28 tarik soha somoni yok wok mau hala apu 27 28 tarik soi tong phono 30 tarik ke last nomination oi tha de ke jora ko modeyo chung bo taklai phono Tipraland state party bai bo bai no chung bo register political party bai no chung taklai pho tre wa ha chung contesting khelesna imoma central ni chung mo maklayo aba chung siso ya aka omodeyo 28 tarik chini brom nang songkor be bai boino Tipraland state party ni bai kiye ticket release kiye buno bini ya wa hui ha buno ticket ya ha abani porwa chung phai ha phai angkono ticket lathiyo thangi tongo thamon misiyo chung phai ambasa so bai ke 28 tarik ni 3 pm oke chung khna ha Tipramo thanphono registration oi tha ha himba chung abule khnao ar ticket bele bukti be issue khiyo abo central ni problem se jini problem ya arong be bono lugo projana msirim chuo mai be phai ha mai be pha 28 tarik 29 tarik ke sande umani kokti sal ong thamoni thaiman bo nomination ya engke uchi 29 tarik ke chini bromnang chini x chini titi dct ko phenani msala bromnang Philip Komariang bopo chini jatin no bopo ke leadership ye 60 Kanchanpur constituency tangi to monim thaimawa bungphona saingkhna engke bromnang chini angphai udaipona saingkhna jepona saingkhna saimon misiya chini bromnang songkariang bermai boinas kang ticket 27 tarik yo 28 tarik yo issue kheri paimani ya go 29 tarik yo chini bromnang angphai Philip no issue kheri ha khnao 30 tarik yo baha ke no chung nomination relay ha 60 Kanchanpur assembly misiyo Kanchanpur SDM office akeri paimani thaimawa chung no ha asu jodi se angphayung ba bromnang songkoriang bermai boino rifinang pho ba bromnang Philip riang no rifi ani pho ke hana se issue ke bai ke tri ke hana mong bai rifi aba central committee jodi se bona step lai ka hama ke bona solution kheri mong ke skang jiyo abo uya tha tiniyo chung bibranto tha tiniyo chung bukbom ke tomo phau no yon ma benim ko yanu tha arong mo ye chung bona no ma siriyo arong mo ye chung bo ticket mai nei klang noi do brong ni msiyo le chung hamya himaya brok kenini ka hamno brok pho ke ha bubagrani brok se bubagrano brok pho ha wo chung joto phono lugo proja phono ha wo ar kyong ba ye chung 20 kang ole chung kenini no ba chai tha hain ke chung wai sore nang nai chini 60 Kanchanpur assembly bubagrano ko plai ke aning ke chung bo klang noi bo ta khunoi brom nang ta khunoi rong msiyo spolet jati no tuimi nai spolet do phano tuimi nai spolet u somno tuimi nai mong ingke delimitation 2026 ong nai tini chung 60 assembly constituency ni kuplai ungye jatin be tangmai nai sacrifice khebe nai abo brok no chung wain so ye nang thu ye kuplai ye kheme kise chini jati yo pho delimitation jarawa ha are ri lai phu sai kho ye bong ke ha jati no plai ke jatin ba ye thang de ma panda bong bok mai nai abode ma brok no se chung sai kho ye jatin sai kho odi ke chung sponor ke hamnai je brok kaham joto klangni no kaham abon sipho chung asamo chung khathemo brok no se chung kuplai ke relate ma chung ashalet ma himba bole bubagrani brok ya abole ongma yangnai keni ne se bubagrani brok se chung arong ba ya chung khatung mo chini jatin be spo soplong ke tangsuk thamai nai abo brok no se chung wai so ye relation na hiye chini 60 Kanchanpur constituency ni joto lugo tongne ma chini joto do pha tongne ma no maksam se tini press meet dikhiye arong ba ye joto no maksam mole bo kau thaino arong ba ye chung tini je bibran tong le ton naya ke ha betri ke ha pa seja le ton naya hiye joto no bo press meet dikhiye joto bo khorang ba ke ma sirim se arong ba ye chung khaksang ma chung khatung ma bro
spo ungpie tong lugo projani mong be chung mahaya boroba chama inke tre thaya chung sirim chumo tomo mong be 60 kancan puro bo problem ungpi bo wa haya bo biaram lai thane adc tta adc je tipramo thane ongye chung ba chalai phon o chini borofano ke ha mukhuyo bini life ni care bini political career pong to tong ma pong to bini thange to ma mung bini mung khangkri khang e thamo mung phano mai se ma to aboni kubi skans kang wa chung je nu sai phaima chung 72 bosor rajniti thamo je simoni jarabo 60 kanchanpur ke mamu e problem create ong mamu e borok ya gutha ong mamu e boke joton flai phok chui mo jaga ke khiya abo chung wai shot nai chin do phawai shot nai chini do pha chung 60 kancan puno msa thungye tem de na thungya tem de abono wai su ise chung khasala ye chung bobo hiya mane je khasuk ther bro chini jati no thamane chini jati no sok ke mane bo se hamnai ye luga projano je khasuk mo abo bro no kaham ki bud ye kaham ke apply ke man bo pandawo joto 60 kancan pu constituency lugo no makse pio inke symbol limsiyo tai siya pungo chung sasak se chung sasak ose di pramotha omote shudi he mahiyo himba tini yoke party sohajo bukbom tan phawni ke mon thayo tini yok ma oi thala di pralan state party je ong tha ke ha tmp di pramotha oi tha party abon msiyo ke ni symbol pho choice khela ha himba di pralan state party ke council pho register unrecognized political party bung symbol edisio pho sapayo omotoi inke ta bo 2023 pho bini register po omote no bindas kang register issue mo ong pamoni ya go 28 tarik 3 tani pore 3 tani ya go se tmp ti pramotha patin le register oi thong he chung nawo abom sak boi chung siso ya po ti pralan state party lai tmp saya go chak na he ma jo abon msia chung nomination ni salo je withdrawal ni jorawo ke chung nu e thanga withdrawal jora nu e thanga chung election commissioner kuma decision la abon ongnai ke ha po sasomaya arkumai abro chung nuha je arwa rule and regulation ba election commissioner ni guideline ni mote ba chung mu je sirimon mote ba chung no ha chonop no ha brom nang chini hogra ro bai sdm sep sombai arkumai abro no ha je 5% majority kiye all over tripura oba chanai abo bongke abo omote symbol mai nai inke jodio se aron chio 3% jara onglai to mongke bu torso thanai abadi ke pati to thano pati thani symbol po ke ang be symbol ke hale maslai nai ke mom thaimawa enke sara tripura wa tripralan state party ke ha ong thamo thaimo mo e torso thaya tha aro mo e chona choice ke re ha thaipyong aro mo e sirim chumle do phana chini lu goro no o jatiro khasisti o jatiro sisti chung jodi se joto din sia hale chono kasre no te ne kahu no te ne arpa chung sia ko plai nge bai ko e bobagra je ko plai bai ko mene abono bobagra ni bro ye chung bai so elasna arumba ye chini brom nang songkor ber mai boi ha den kebo bungno jodi se plai ke khe tui sa ne ke bungno kebo thaipyong wono thaipyong mar kauna bungno singe plai ke khe nai